rongo ana te katoa I te ngau oha oha. Heoi e tau haere ngā mahi mā Kātene Campbell. No, it's pretty good. Get a lot of time to work on your own mahi rather than, always helping people every day. Yeah, good chance to catch up on stuff that have been put on the back burner over the year. He kaimahi a Campbell ki te whare o Bones and Stones. Ko tāna, ko tau haere ngā mahi ki te Tai Poutini nei, nā runga I te wā o te Hokitika. At the moment, we've just started to get into our quiet period in the winter. Obviously, tourists don't want to cruise around our cold place at this time of the year. Kua piki ake te whiwhinga mahi ki te takiwā nei, mā te rua irarima, paiheneti, mai I tērā tau, tainua ki te maihe o tēnei tau. Nā tērā, ko puta mai te torurau whetū te kau o ngā tūranga mahi, a he piki ngā miharo tēnei mā te Tai Poutini I tēnei tuanga hurutanga. Hioi anō ko te pātaunui o te wā, kararu haere te wā o te Hokitika I ēnei whakaritenga. The biggest challenge is finding staff to run it. Skilled staff is always going to be the big challenge in any of these businesses, especially hospitality, and having people that are reliable, it's difficult. That's the biggest challenge. E ai ki ngā kōrero a Burner Bear, he au piki, he au heke anō hoki, hei kaimahi I te ao hospitality. But it's finding that balance. Ko tā te koromatua o te Tai Poutini, a Helen Lash, he rautaki ko whakato mo te takiwā nei. We've got Development West Coast here, and they've developed our economic strategy for the wider coast region, and they are the ones charged with implementing that, and also with that encompasses the tourism sector. So they're working intensively with the tourism sector throughout the coast, and in particular because Westland is really the heart of the tourism sector for the coast. Tārea te wā kia kita ai tātou me nā ka hiki te rautaki mo te wāhanga oha oha ki te Tai Poutini. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.